Makukhanya ngokunjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle elungileyo bamdumise uYihlo osezulwini. Hallelujah. Officially kakhulu sifumana apha izwi lenkosi incwadi kaMateyu. Lapha uMateyu uveza i-character yomzalwane. Okanye ubonakalisa ukuthi umzalwane kumele ebe ne-character enjani. Ndiyafuna sihambe sonke. Njengoba apha uMateyu eveza i-character, ibonakalisa lento ukuthi i-character yomuntu inamandla okumconvince umuntu obukele i-character. Amen. Indlela oziphatha ngayo yiyo etsala i-attention yabantu. Bakwanele ukufana nawe. Batsalwe i-character yakho. Ngamanye amagama abantu abangakholwayo abadli isitshilelo na-message ezinamandla kuthi. Kodwa eyona nto bayidlayo badla i-character yomzalwane. Lomzalwane uhlobo luni lomzalwane. Lomzalwane uyiphi inhlobo abasiyayivalela noma wamkela uYesu. Nabe ngoba i-character le yakhe injani. Glory to Jesus. Hallelujah. Lithi ntokoze impukane ezifileyo ziyawanukisa amafutha omkhulu. Hallelujah. Ngamanye amagama i-character bekuthuthile abazali inamandla wokutsala umuntu esetshwaleni athi ngenxa ye-character yalonaka nangeyihlela lento yomkhela. I-character iyakwazi emsebenzini ithi i-colleagues zakho